kubera iki wowe uca atamazi bwawe Samiriya yamenye none wowe wasigaye yisigaraniye n'abahungu hariya uti umusize yisigaraniye n'abahungu hariya uyu mukobwa jewe ndabona ko yananiranye ati ngesi yatori yakirya tori iriya jewe ibi bintu sinovyemera nta nubwo nonabisabirako canga uze kunyereka iyo wamusize murabona Mama Dave. Mama Dave. Wabuye yuko cyafishe ngwe. Yuba gifise ubwenge gisinzi. Azi n'umuntu. Bekibi. Sira nayo munarera no kujya bikurera. Ukurera tambo kizi no ayo mazi yamumpera yose Made bravo. Abona iki? Niriko mu bihombo gusa ikintu nta kintu kimwe gishoboye. Mungu wanjye sha. Allo Junior. Yes papa. Ko watevye? Twagize pane ya radiateur imodoka yari yagize ikibazo. Radiateur? Ariko mbizi kuri aho. Okay, good. Sawa. Reka ndagutegera. Ya. Mukanya ndashitse. Yego. Iyi modoka ntiwirige urayishikana muhira ungeze hajya ku ijoro umucana kwa kumushika mu rasibyo abandi ba wabonye Mama Dave abandi ba Junior igira ikoze neza Fecho kijuju umengo si wewe ndi Sure wajya sinamvyaye kandi byo muri mo byose byo baha sivyo aka kabani murebye muri kumwe kamigenda mujumbura nari byo makuru niwe wigize akagarama ruganda ngaha muri uru rugo niwe wigira ibiro bitetse wakuzimuwe umenga sinzi uko wabaye ibyo uba wigira ngaha ni ibiki birukogwe ngaho urakarusha wakuzimuwe murabona n'uyu nyene yayamenye n'amazi yanje naye nivomeye nama nabivuze ko uyu mukobwa azonkwegera ngaha makajya agatebe mwana wanje nicare ngaha aha nyene niho nicara ambarira ahantu yarari n'amazi yanje yamenye uko maze tumva bwiwe aza kunkwegera ngaha yisigaraniye n'abahungu nicara aha nyene yisigaraniye n'abahungu amazi
amazi yanjye arayamena ngo agiye ngo asubiranye kuvoma n'abandi bahungu. ibyo urabyumva mbarira rero iyo waruri ani wari hehe mbarira rero iyo waruri nkeneye kumenya ahantu wari wasigaye kuri ndiyo mumenera amazi Mama ibyo sibyo. ibyo sibyo none amazi nabatumye ari hehe singiye indobo ntigaragara murumva Ariko yamenye kugira ngo usubiranire n'abajya bahungu kuvoma. wabyumviye Navugisha ukuri areke kubesha. uri kuririza ngaho wiriza n'izi ngeso zawe mbi urabona ukuntu ugiye mu ndagije amazi uza gufata amazi umwana wanjye yavomye ujya kuyamena ukurikira zijya shwebebe z'abasore mbega wowe ushaka kunkwegera ibiki ngaha kuri uno mutumba uko niko wabaye hewe ibyo yavuze nabyumvise Mama sibyo. Nibyo nyene none hari amazi nazanye hari amazi nazanye si wowe wayamenye. umviriza rero mwese nimuhagarike izo mpari ikintu novuga cyo mwamaze kundaza amazi ndara ntashize n'inkono ku ziko kubera mwase kuzana amazi nabibonye kare niyo twari turi wanka gukora uzi uragenda uhetse amaboko iyi ngesi zisubire ngaha muri uru rugo niwo munsi nzorara ndakwirukanye niwo munsi nzorara ndakwirukanye ntiwibaze ko ibi bintu nzobisabira ko jewe murabona wirekuza urwo rushati reya tora akadobo mwana wanjye twigire mu nzu hama iki kivabuntu nacyo bimwe cimenyereye uzi urishinga wirirwa ukukuza inyuma y'abo basore akazova muri bo uzomenya iyo ugatwara murabona yitire mwana Papa. Oui. Jangan menjaga sebelum kau. Merci. Bon travail. Nani umuntu yokura amazi? Ushaka amazi? Ya amazi nyine hano. Asa amazi ndagutwara. Allahu Akbar. Muraza muza mwiyemera ku bantu gusa ngo mushaka amazi.
wibaza icyo uzira kandi utabihisemo kenshi na kenshi we nta nubwo abizi uvunika wenyine yavugana n'abandi amarira kubunga mu maso iteka ibyo ukora byose usanga ari uhanze amaso mbabarira singe wabihisemo kugukunda niba ariko sanza bizira mbabarira singe wabihisemo kugukunda niba ariko sanza bizira. ubu rero nawe ngaho aya masaha ngo uriko urakubura nakubwiye gukubura kuva sangara kuva mu gatondo buca ubu aya masaha ya saa tatu niho ukibuka gutora umukubura urazi kugaya nawe ako kagaye kawe je nzoga kwiza hehe ariko ma nazindutse gusikurira ibintu byose nabikoze rero aracaryama nari guteba nkafata umukubuzo ryari nye najyamo umwana wanje akora byinshi kandi ubico mvuze tutora za rozwari ugende uje kuvomera ujya murima wose mpaka nsange wawuvomereye wose wawumaze fata rozwari ubu nyene ugende genda uzirabe hahandi mwazitiye nako no ngaha mu nzu nta nizo nabonye genda uzirabe hamwe maze ugende uheke ya maboko imugongo ndaza kuraba ko wahavomeye hose utavomeye hose ntugaruka Yes, mom. Bakubwira Akundi mpagaye kimwe. bamucubaha so uramugaya uko wishakiye kirakura gusa ariko sinzi ibyo gukura aho gukura ahubwo kirakura ukumva bagashaka ukura ugakurira ubusa urabyara ngo ubone agaciro k'umwana nicyo gituma ugaya na so wawe nta na kimwe kivuga wumve ababyeyi urabagaya we sinzi ico uzovamo abandi bo baragenda ugasanga bagiye no gutereta abakobwa bakazoshaka nawe nibyo nyene wiberamo nta bindi ico uzovamo ntaco nzi wewe ndaguhereje imana gusa Aka ka mwanya murarenzwe murara mu mataje navunikiye ariko nta gaciro mu ibikorwa mbakorera muvuga nibi mwamyicaye neza mu mafoteli ko mumvya mutari mubifise akimbaraga zanje murantwara mu bikorwa bibi bikitirirwa je sha nago mushima
ntabwo mushima dore nabigishirije umuhungu hanze ubu aratamuka muha agaciro je mukangira nk'imbwa hano mu rugo mama niwe nabimenye ko mutankunda iyo nza kumenya nawe nari bwigire mbere kamutenda bava no baba intashima gusa Dave urambyiye kandi ngiye kwa nyicatira no mu cumba Dave uratwikiganya Dave Sa